Аҳәаа иахырго атауарқәа реикәыршара ҩажәихәба процент рыла ишышьҭыҵызгьы ахашәала ианыхтәи рыбжьоуп жәаха миллиард мааҭ еиҳаны. Уи уаанӡа еиԥш уажәгьы аҳәаа иахыганы арахь иҭаргало атауарқәеи Аԥснынтәи Урыстәылаҟаҭи ирызиргоуи мчхакыла ихкыла икырӡа иахьеиқәымшәо иахҟьеит, арахь иаарго ирго аасҭа еиҳауп. Аҳаз алхразы аҳәынҭқарратә еилакы анапҵаз инаркны аизгақәа рхыԥхьаӡара есааира еизҳауеит. Аҳәынҭқарратә биуџьет ашьҭыхра аҳаз алхратә еилакы ахықәкы хадақәа иреиуоуп. Аҳаз алхратә рбагақәа акырынтә рышьҭыҵра бзоуроуп ианарак ҩнызқьы жәаф шықәса рзы амчра зауз иназыцҵо ахәԥсаз азакәан. Иара усура ианалага инаркны аҳаз алхраҿ иҟоу арбагақәа ҩынҩажәа процент рыла рхарҭәаара алыршахеит. Абиуџьет иҭалароуп ҳәа иазԥхьагәаҭаз аҳәаа иахырго атауарқәа рхашәала аихшьаалатә аамҭаз иартәар акәын ԥшьынҩажәа миллион мааҭ, аха уи ахыԥхьаӡара аҟынтә еизгаз ҩынҩажәа миллион мааҭ роуп. Аханатәи арбаз ԥшьынҩажәа миллион мааҭ рахь иаланы арасаҳәаа ахыгара аҟынтәи еизыргара акәыз ХаниЖәи миллион мааҭ аҳаза. Аха аҳәаа иахыгаз ҩнызқьы аашәҩынҩажәа тонна роуп. Ари арбагақәа нырра ӷәӷәарнаҭеит. Аколлеги ҿықәгылоз ирҳәоит иҳаҩсыз ашықәсаз арасахә шамамыз, убри намадан иаргьы имаҷны ишыҭиз. Насгьы ахә акаҳара зыхҟьаз ҳәа иалкаан агәыларатә ҳәынҭқаррақәа рҿы аҽаҩра бзиа ахьыҟалаз. Аҳаз алхратә еилакы ахантәаҩы Даур Кобахьиа иҳәеит, аилак аихшьаалақәа рҿы еилакка ишырбо, Аԥсны аҳәаақәа ирхыгаз араса шмаҷу, убри аҟынтә жәаа-ҩажәа нызқь тонна ҭиин ҳәа џьоукы ирҳәо аҵаҵӷәы шамам. Ари аҩыза аҽаҩра зынӡа иҳауӡом иҳәеит иара. Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ афинансқәа рминистр Дмитри Сериков иазгәеиҭеит, жәалагалак аҳасабала аҳаз алхратә еилакы аусзуҩцәа ишрабжьиго. Аԥсны аҳәаақәа аҩбагьы рхысуа атауарқәа зегьы зҿлымҳара дула ирызнеин ашәҟәы иҭаргаларц. Аекономика ашьҭыхразы бзоуроу ахыԥхьаӡарақәа заарызгәаҭараз ихымԥадатәуп астатистикатә рбагақәа зегьы рымазаар иҳәеит иара. Убри аан Аԥсны ахада аусбарҭа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Адгәыр Лышәба иазгәеиҭеит, аихшьаалатә аамҭа аҩныҵҟа аҳаз алхратә еилакы имҩаԥнагаз аусурақәа шырацәоу. Иара иҳәеит, Аԥсны ахада иҟынтә аҳәынҭқарратә усбарҭақәа зегьы адҵа шырзықәыргыло ахашәала ашьҭыхраз. Уи ауп иалзыршо аекономика аизарҳарагьы. Ари азҵаараҿы аҳаз алхратә еилакы ихадароу аҭыԥ ааннакылоит. Перед всеми органами государственными, в том числе и в первую очередь перед таможенными и налоговыми, президентом поставлена четкая задача сделать так, чтобы государство получало все полагаемые платежи. От этого напрямую зависит, как вы знаете, исполнение доходной части нашего бюджета и, соответственно, финансирование расходов. Мы много говорим о том, что нужно поддерживать социальную сферу, стимулировать нашу внутреннюю экономику, а таможня в данном случае это в какой-то степени механизм, защищающий нашу внутреннюю экономику, раз, и второе, помогающий изыскивать средства за счет таможенных платежей для того, чтобы эта экономика могла работать. Аԥсны ахада аусбарҭа аекономика ҟәша аиҳабы Ахра Рсҭаа иҳәеит, аҳаз алхратә еилакы аусура ҳаҵак ду аман ишиаԥхьаӡо. Иара иазгәеиҭеит, абиуџьет ахарҭәаара иабзоуран ишалыршахо. Ҳтәыла иақәу адәныҟатәи ауалқәа маҷ-маҷ ршәара. Аколлеги аилатәараҿы рзааҭгыланы атауарқәа аҳәаара ахыгараан иаарԥшу аилагарақәа ртәгьы урҭ реиҳарак атауарқәа ашәҟәырҭамгалара иазкуп. Елана Лашәриа, Саида Гәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.